Pahlawan. Dah apa kau dah makan gulu-gulu Den? Kejahatan. Kejahatan gulu-gulu Den. Apa lo gulu-gulu dah? Gulu-gulu Den dia dah makan. Dia makan gulu-gulu. Gulu-gulu Den. Gulu-gulu deng apa? Nyu badan dah kau ni Den tadi tu nak ada makan gulu-gulu Den. Ba ada ko. Malu deh. Iya nah itu tadi. Tadi apa lu tadi ya? Macam dia lu topeng gulu-gulu Den. Top gulu-gulu Den. Di weh jadi makan gulu-gulu Den. Gulu-gulu Den. Wah, dah gulu-gulu Den. Dapur. Gulu-gulu Den dah makan. Gulu deng mah. Gulu-gulu Den tu dah ada Bali. Berarti dah gulu-gulu Den gulu-gulu Den dua tu ah. Dia balik lah apa lu tadi ya? Ada cuma Den mami Den tadi tu nah. Dia apa ada ko? Dengicen enggak mak Den dah cukup dah. Dengicen.